Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan seminil hin ben kardom nang pajreglo kardom Abirta thipi lang panik sina Pudhemi po thepi akimang enponsi Karbi Long tamas council atumpen lakha pharo sida krehini amri LC consensi angkang along rada tumpan akajoy pen longli pata kron amai paman pon Karbi Long deu ni pachi tondon basi 6 sidul aputhak seminar nini a parmant pini pen pangcheng pon Nilibrong asarmai tumpen spatirpi ponsi tara jilong chrok to kamai paman pon non puthot birta ang ton pen lang panik sina West Karbi Long vot halang su shared hin klamalong phai kuni phai kri hini ani Karbi Long tamas council tumpen spatirpi ponsi Pudhimi po ke manga thipi en ponsi radom phat longli pata ke joy pen kiron pana mai pedopon Karbi Long tamas council tumpen ake mangpon Karbi Long atok anu long kedu englong so ra tum an longli pata dorem nang ji pu ake mang en pensi Pudhimi po ke manga thipi en ponsi Phai kuni phai kri hini ani lakha pharo sira kri hini amri LSC consensi ki parlopon angkang along longli pata kiron ajai mek pedopon labangso longli pata kiron pon amai long alhiaman pen Karbi Long tamas council CM Dr. Tram Longhang MP Amorsing tisu MLS EMs MAC lapan kaprek man peng dunda chitong dun Karbi Long angkang along kedu kadu kawe lak isi etum phan ki Karbi Long tamas council atum pen si ake joy pen longli pata pi pon labji pusi CM Dr. Tram Longhang pen spe mai long ning je pon board hol pen great sontimum Karbi Longri Abirta Kedua orang tua Tuhan Inglong sotum ST tumapan Abirta kejoy pen konji so asayang deng bemping kecing sia sayang deng lo so mena bagel ketu dia asi ini tu target abang ke amri makan bongkang rumpet dan lagi sisi bang nah di pondok padang kita long eji lapen ke ciri pon labang ke nang kimen patinang lo tangka posa pinang nasi ini dah ke bang amat tu bang putuman ke dah amen pon itu nasi tumpan ke pinang inglong aso tumpan anu ke mang ton si long ne ke joy pen long ne kota ke joy pen putuna kinang lasoi asayang deng pensi nah long ne kota ke joy ke Tapi sir la kece ke bias tu mana people ni masa non tribal satu non tribal kan thane lagi 1950 April di Sigonsil seng siapa itu long le aku United Wakil Hills and Kachari district lasu seng siapa tum kerang tum han gala tum ke non itu keceng si United Wakil Hills and Kachari district ke tum ke chairman ta CS Bus cuma lapen ke deputy chairman ta halas ke cuma thani pathok Asami samuni la sibola tuba prang pen gitu ye disikonsir long le prang pen gitu tuba banke la ke long disida non a philosophy ke bang tuman ke pipi pusini ini open ni dan ngelo asami salam dan ngelo la pen alang lam dan ngelo kono sila banke tiga pikir banke la pen la ciri pho bang pen ke part mane pipelo masala la ke piji hala tu mane pi hala tu mane ala gitu niki karena teman sponsor pen tik kontok dunia mana bagian ya pota bang ya gitu misalnya kalau bilang pidem long bang land compensation ke long ni atum tu orang lah bang la ke long li atum tu belum te long le pota tu belum te nak kino diliphan komplain tok je pen ni kalau sebab long ipan diliphan kita tang apa pan ka song ke ni wai je song lo ong tu han mesen lo so sayang deng kita Karbi cingrum nanggi pulong te nona tum tada agleng se Karbi ase tenal tu matse gobek pulong te na kono nimoi ma ange tim Karbi ang long ke Japon hekeret sita nilphan asiar puna lapen MP phanta itum chedan sar pen siletum dake MP nono phoma ke Amorsing kiso apan sini tiket tipen ongdong opo pe haidon lak sira dikera suri pikara ke thom apranga abari me MP da chara Abdullah ne klong pansi je kloi pansi ge tuliram rong hang go back Amorsing kiso go back team kar dang long go back long dala masih dicari alang tu kama tha ko pine dolang ma pula chini dala sita alang tu ache songa bang ke ni lingoye alang tu hamchuru sita kache songa men pen mane panjong si go back
mane panjong si boycott nangji mane panjong si da bang ke da pen go back mane Karbi Anglong dulong len ya sono bang ke so sang deng bang ke tim Karbi Anglong hin ben ke na koi kri nanti sa thi bang chuan long le election claim ben claim po pen claim mo sang deng mo heta ni nije pon no de men ke dara sai hel to force na isi Karbi Autonomous Council ke da SP bana to galo isi bana to galo la to mjong si force na kilo pronde lo election no la pen ke election pu bang da content lang tum ke homu pin de che roi kon mom lo bisa SP la tha ke Karbi Autonomous Council atum chapatir pipon along Center for Karbi Studies Difu Assam Lapan Department of Political Science atum chirap che tudun pensi Karbi Longri katalon ani pache dondun pensi 6 schedule apharak seminar nini apharman phaikri ni ani pen Difu Arboretum Crop Center Conference halls along pensi pangcheng pon Unresolved issue lapen challenge the way forward to a therapy and ponsip mai semi pangcheng ponlo Mai cheng che prang ru Samson sing iti lapen crossing terang tuma mahorong milur kai ponsi chikimua sai semi deng pon la so phi em soljorong pharpen mai chaphem pu ponsi alhi sarpu aman bent sonam wakchung climate activities Ladakh Roman mang sai se awards chetong dun la so malong Professor Mahendra P Langma JNV New Delhi Chief Economics Advisor Gulf of Sikkim Professor Samir Kumar Das Department of Political Science University of Calcutta and former Vice Challenger University of North Bengal Professor Sivasis Pro Vice Challenger AUIDC Lapenki Professor Vali Dheraj Co-Donator of Cement Atum Lapenka Prek Hempranga Song Tum Dat Chitong Tun Pensi Karbi Long 6 schedule ben kachari pon aputhak chithan chimum ponsi labangsu kechengsi seminar mesen ben pachun pon I'm really grateful to Autonomous Council of Karbi Anglong and the Center for Karbi Studies and the Assam University for holding such a platform where people from all over Northeast and people like us, students of this provision of 6th schedule, could come and learn from them. And even otherwise, I think it's a very good idea to keep meeting, networking, exchanging ideas and solutions, because I see people have come from many states in the Northeast who have 6th schedule, and it's a very good opportunity on the 75th anniversary to discuss how to make it better. There are challenges, but there are solutions also. So maybe people have experiences of how they dealt with certain challenges, and these need to be shared, and at the same time, voices should merge to become bigger voices when you are advocating with the government for further improvement of it, for example, in the next amendment of the Constitution around 6 years. Sir, and one more question to go. Okay. First of all, I wouldn't call it protesting, I would call it appealing to the government, because we don't believe in conflicts, we believe in solutions. So we are appealing that just as the Union Territory was formed, so should there be safeguards to our land, environment, cultures and so on. And 6th schedule is just about that. Now 6th schedule, most of the places have more than 50% indigenous tribal people. Ladakh has 95% indigenous tribal people. So it is a no-brainer. You could say whether it is can be extended outside of Northeast, but then the current government and the ruling party gave us written promises in 2019, 2020 that Ladakh will be included under 6th schedule. So that question is also moot. So therefore, we very much hope that government will take notice and do the needful. Okay, thank you. Phaikunu ni phaikri hini ani lakhain ko rapho nilip MC consensi ke parapon apar tarapung coursing lekti arong nilip habarong sarmaya tumpen churok to kamay pamangkon Masapi amay pangtang nama Serwang kep amay pangtang nama Taraji hawa pikra nama Taraji hawa pikra nama Nilip hawa pikra nama Nilip habar rong saramay amay pu ras teron pensi mai phepu ponlo lapan ki rapachun bang station teron pensi mai ke phat alam this mi chai ponlo
labang so malong stong dun labang so malong kan semi labang so rong asar tum rong along pasok si salong pon jima rong Karbi rong saramay pantang nama jima posi labang so malong pen semi han si mum pon si labang surong saramay mesen pen pacun pon dolamara pen semsing engmeng Karbi Longri Abirta Ladak nilitum tarapung mate taraji hawar nilitum nilip Karbi rong saramay pen nak humri nang ko thebang lalo thebang kan nilitum personal committee pen same direction ateng lo nilitum mithang hawar along atok anu arong along mana hawar along humri dam si nilitum non rong saratung pen ak mang mom to ka song tv di se puthak la pen kela bisar kindar lo traditional village ko puthak cherok to ka me matang te ladak tokanu kudo karbiara tum rong sar benceng lok basa pietum ana pastame rong ru bolong ku son si rong ru kacari ponji arona tang amoka la pen ke tum tvdc la rong paching thur ja phan ma development a hin stame ku po an ri tum ka soman pichun la pai hai alam ning pachatak ja phan la pe ke than ki mum je phan si tum dak wang lo la pen ke labang so hawar ni tum tame ani ding klui pen ladak nang humri humpa je phan se chisik lo tawar sai long le da pini ni tum ninga rong parpik lo ni lip Karbi rong sa mepen labang so jai mek ni tum deng si ladak ke thei ke ding saru sarang atum pen mithang Karbi akhai dak jutang jubat ke thek sarthe tum pen jingki than long si pini labang so me ni tum sen me et pini tum chun ponong pini ladak na tum ke wang pen na tum rok an sengang long ladak ke leke nilitum ke theklong ateng pulo tangte aprang hoda bangke nilip Karbi rong saramay pensi kumani abang pu phan nilitum kaki chingkilong wer abang pu phan si nang lipen le hadak convince amu pusi convener hisap itum bak lok so tame pini ladak theklong lo nilitum lapon khelu adim ke wang pen nilitum ta sonbak klem te kangi pu matha kan si nilitum la hawara me pen pini ladak taraji hawara farman rong saratum ladak angri yang don topik la pen ke rong don me karton benda cerap topik la posi ladak aro me ke seng nang kenang sot pu matha dam pen la non ang nilitum nang ku humri a hutsin nilitum ladak Karbi rong sarame mata nilip Karbi rong sarame aro me tamen nilitum pini seng ponder lo ladak office bearers la ka dogo be dom phan nilitum a pu pek te kang pamelo la pen la ku ke lu ke long ta tum same nilitum la rong ka peklar ji aphan hawara pat peklar ji aphan la pen rong ru chari chalon ka dogo be ki messenger aphan lang tum same sime kuri deng se lang me chichak pon pamelo acha nali tum non la sona thake do long ko an lo do pon lang la pen ke pleng tang long an lo nilitum pini ladak an pulo tang te nilitum la pilo nilip koila mati number la pen ke langsung pi hawar pen sinang cheng lo la so hadak pen nang cheng si pini ladak taraji hawar anang le bangke niner kep apong ke chok lo la sinon nilitum la puson dak thaga mai ke do poni dolang nilitum non dak pendam tu si pini amat nilitum borpung hawar pelipo borpung hawar dong to la puson thot sirok to ko men nilitum di ponji khala dak arar tum pen rong sar tum pen don me kar ke thegi din men chetong si nilitum la son thora mai bi ponji la puson dak thak si nilitum ki jutsi panjana hawar long si nilitum ki jut ponji dak si nilitum ki jutsi sirok to ko me bang ke nilitum pitang nali la nili rong saramay long ar pu bang ke nili non ke kibom pining pen la la ke dam tang nilitum la pining asengka na farman nili Karbi rong saramay pi ahutsi nili labang so nili phawar Karbi rong saramay kachari ponji aphan president matangte mepu arpu ne pek pono na pen labang so arpu nili ning samjin men si chodeng pono na se long sa me amai pu no na manili kibom nali men nali kor bang ke nili men bang ke raj teron na pen ke nili rong bangke koila mati khong asar terona rong pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom